Reka ngusuhuze wowe ukurikiye Rise Up Media TV, nizera ko umeze neza cyane aho uri hose hagiye hatandukanye. Nizera ko weekend yawe yagenze neza, ibintu byari sawa cyane. Mwibutsa ko niba utarakanda subscribe, nyaboneka kanda subscribe aho ngaho mu ijambo riri mu ibara ritukura. Tujye tubana umunsi ku munsi inkuru zigezweho, ibiganiro byiza cyane ukazajya bikurikira umunsi ku munsi. Ukuntu bihagaze rero uyu munsi kuri uyu wa mbere tariki ya 20 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022, tumaze iminsi tubabwira byinshi bigiye bitandukanye biri kubera i Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye yaba hano muri Afurika no ku isi yose. Nyuma ya Ukraine n'Uburusiya nta kindi kiri kuvugwa usibye ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ukuntu bihagaze ubu ngubu, noneho abanyekongo batuye i Goma batangaje ko uyu munsi bateganya gukora indi myigaragambyo, iraba ari rurangiza, aho biyemeje gutwika ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda. Mu ibaruwa bandikiye umuyobozi wa polisi wa Goma, bavuze ko uyu munsi tariki ya 20 Kamena umwaka wa 2022 barakoresha uburenganzira bahabwa n'amategeko bwo kwigaragambya batwika ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda mu rwego rwo kurwamagana ko rukorana na M23. Iyi baruwa iragira iti: turifuza gukangurira abaturage gushoza intambara y'ubukungu ku Rwanda. Iki gikorwa kigamije gushyigikira ingabo za FARDC iri kurwana na M23 ishyigikiwe n'u Rwanda. Turifuza ko muri iki gikorwa dutangiza intambara y'ubukungu ku Rwanda kubera ko ubukungu bw'igihugu cya Paul Kagame bwari bumeze nabi. Yashatse kuganira natwe dufite intege nke. Aba bakomeje bavuga ko ingingo ya 23 yo mu itegeko nshinga ryabo yo ku ya 18 ukwakira umwaka w'2006 ibemerera gutanga ibitekerezo no kwigaragambya, barayikoresha batwika ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda. Kuri uyu wa mbere tariki ya 20 Kamena kuri stade d'Unité ya Komine Kalisimbi, ibi ngo barabikora mu rwego rwo kubwira abakongomani ko nta mubano mu by'ubukungu bakwiriye kugira n'u Rwanda. Kuwa gatatu w'icyumweru gishize ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Goma, murabyibuka neza ko habereye imyigaragambyo ikomeye y'abanyekongo bamagana u Rwanda barushinja gufasha umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cy'igihugu cyabo FARDC. Abigaragambya murabyibuka neza bageze naho bashaka kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, ariko polisi y'u Rwanda ibabuza kwinjira, gusa irabareka bakomeza kwigaragambiriza hakurya muri Kongo. Bateraga amabuye mu Rwanda, gusa inzego z'umutekano z'u Rwanda ntizagira icyo zibatwara. Guverinoma ya Kongo ikomeje gushyira mu majwi u Rwanda irushinja ko ari rwo ruri inyuma y'umutwe wa M23 ndetse ko rwawufashije kwigarurira umujyi wa Bunagana. Ni ibirego u Rwanda rukomeje guhakana, rukavuga ko nta sano n'imwe rufitanye n'uyu umutwe. Ku rundi ruhande, uyu mutwe nawo uretse gutangaza ko nta bufasha nabo tuhabwa n'u Rwanda, yewe ko n'imbunda n'amasasu ukoresha bimwe ubigura n'abasirikari ba FARDC, izindi ko arizo wahishe kera ubwo wahungaga. Ibikorwa by'ubushotoranyi bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku Rwanda bimaze kumenyerwaho muri iyi minsi. Abavuga ikinyarwanda bibasiwe cyane, bose bashingwa kuba bafitanye isano n'u Rwanda, aho bafatwa bakagirirwa nabi, imitungo yabo igasahurwa. Nicyo twababwira kuri uyu munsi giteganyijwe hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibigaragara rwose ko bakomeje ubushotoranyi ku gihugu cy'u Rwanda. Amaherezo y'ibi ngibi araza kuba yahe? Bise biraza kugenda bite? Reka dukomeze dutegereze ikibyihishe inyuma.
gusa nyabuneka nkwibutsa gukomeza kubana natwe muri gahunda n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi.